Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Remy. Manipud probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Remy. Iti unos tinasurok as 10 atawan na panagden nami kinilakay ko, jak pulos pinagduaduaan iti kinapudno na kanyak, kas asawa. Tapara kanyak, nilakay ko, ket napudno, iti sinapataan mi, iti nagkasar kami, iti simbaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Remy, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, nabambanugak iti nagmalmalam iti opisina. Kaya't kunti agina na, inton makasangpet tayo iti balay. Ay, kita man dayta. Nabambanug ka ako nam. Ngam dinagasnak pay lang amin iti opisina mi. Kat, anya nga rod nga eh. Anusan ka adagasan iti opisina yo ah. Nagrigat ti agkumyot nga agawid. Nang runa ita, tanagadot estudyante. Idi pay lang amin nga ibagbagak, asurwan nak nga agmaneho. Tapno saan kan ama disturbo amang dagdagas kanyak. Unay kalakit dinaya. Ipapilit mo manin ti kayat. Kasano, no maka-aksidente ka, wano sika ti ma-aksidente. Kasano kami a pamilya? Daytan tumat ngamin ti pampanunutan kat. Aksidente adagos. Ay, uray surwan naklako mga agmaneho iti motor. Sana mabalin. Saan mo nga ipapilit, tas saan ka apalubusan nga agsursurong agmaneho? Remy, intan na. Nakasagana ka din. Kasano ngay manong? Kat di nakmatlat ta palubusan nila kay kung agsursurong agmaneho. Nag-text kay din namin sa alawas. Nga mayak dito'y balayo. Tasurwan kang agmaneho iti motor. Iso ngay mayak. Wen nga rod, manong. Ngam idiimbagak iti kalman. Inungtan nakit din. Mabutang ka no nga mga numa-aksidente at. Kat no nagado di ti agman maneho a babae. Basta amom ti agdrive. Kan adda disiplinam. Apay kumangay ang aksidente ka. Day tamo ti ibagbagak kan nila kay ko. Ngam saan nalatta akayan? Ita, amo mong ti basic ti panagmaneho iti motor. Itulong mo intun bigat ti panagsursurong. Wen manong? Kat, intun masursurong tun ti agmaneho. Mabalin mo ti gumatang iti motor mo ama ibagay kan ka. O sige, manong. Kat, itulog ka ni di balayo. Wen manong? Ay, sapay ko ma. Tas anta amasang patan nila kay mo. Problema nga rod. No anya ti irason ko kan kuana. Apay apag problema am dayta. Ipagam kan kuana ti pudno. Naglutluto kagaya man, bakit? Sinapa kun ati nagluto, tawan trabaho kita. Makapabisin ti ayam mo day talutluto ama. Madamdamalaang mangantayon. Ket, anya nga iti inaramid mo dito'y balay. Amom lakay, nagpasuro ak ka ni manong kong agmotor. Napan kami ijay open field. Sinurwan kat naglaka ak nakasursuro. Aniya? Kunakmat ngamin kan ka, nalaka ak lang nga makasursuro nga agmaneho. Tatalaga nga idipay laakayat ko asursuruan day tabanag. Talaga kaya't nakapagpungtutan na niya? Apay ko mga agungat ka. Libre ti parang isuro kanyak ni manong ko. Kan, kunana pa'y nga ipilyan nak iti motor ang maibagay kanyak. Saan kanton ang mabannog amang sukon kanyak iti trabaho? Saan ang mabalin nga agdrive ka? Lakay, apay aya, akasta ka. Di mo kayat ang makasursuro, ah? Gaputa delikado ti agmaneho iti motor. Ngam kayat ko nga rod. Ha! Saan ako namangan dito? Nawanan ako ni Tiganas. Morning, bayaw. Busy kan sa ditalugan mo ah. Awan bayaw. Kita man ti preno na.
As lakapsot maten. Kumusta nga bayaw? May atlat ta, bayaw. Ay, umay ko dagasan ni Remy. Tay tuloy ko asurwan nga agmotor. Bayaw, saan mo ko man asurwan ni bakit ko? Amangan ngamin no maaksidente. Day talaunay ti pagdandanagak ang mapasamak. Saan mat siguro ang mapasamak day ta, bayaw? Dagiti nabartak ti kadaw yan ang maak-aksidente. Dagiti awan helmet na. Amok bayaw, no apay akayat mo asurwan ni Remy nga agmaneho. Tapno adda gumatang iti ilaklako yu ang motor. Saan matakas ta, bayaw? Concern naklaan ka ni Remy. Ano sa kun adagas-dagasan? Iso asaan yu kuman asurwan? Manong, adda ka matgaya man. Umunag ka at agkapay-kapay. Agawid aksalangan. Tapay, sanak nga ituloy asurwan? Saan na ka nasurwan? Ah, Inton matarimaan ko da itilugan. Ada papananta. Sige agawid akon. ay, Manong, mabitlaang. Saan mo nasingaan? Ada papanan na. Anya timbagbagam kan kwa na. Awan ti imbagak adakas. Saan ka laakayat amadangran? Hadyak na tarimaan tilugan bakit? Naskan nga ipan ko i shop. Oh, kita man dayta. No napirdin dayta alugan. Saan ta na makapanaw? Asidagla ang tisap dito'y balay. Apay ka di nga agunget ka manen. Gaputa kayat ko ti makasursuro nga drive. Ngam di mo mat kayat. Dayta ka di manen ti pagapaan ta? Kaano ka di aya amalpas daytoy nga isyo? Makauman Ay, sayang. Nasurwan na kuman ni Manong ko. No saan mo alinapdan ti plano mi? Mauma akon kan karemi ni. Maumakmat kan ka. Santa na matuloy arumwar ita. Oh, di na sayaat. Sige, taipan ko ijay shop daytoy lugan. Auntie Remy! Auntie! Apay magmag na ka, kat nakapudpudot. Ay, mapanak di ta kantina. Gumatangak iti ilutok a pangaldawan mi. Aglugan kan dito yung motor ko, auntie. Ta itulod ka dita kantina. Apay, awan ti papanam? Awan, auntie. Agjojo iraidak lang. Imbag ka man, tamom ti agmotor. Surwan ka, ano kayat mo? Nalakalaang man. Katno day ta ti pagapapaan mi kanila kay ko. Ay, apay ngay. Umay kakit din, auntie. Aglugan kan, tagistoryata man dita kantina. Itulod kan igibalay yung auntie. Tapno saan ka magmag na nga agawid. Ay na, agyaman na kaanakan. Apay ako nam nga agap-apa kayo kinila kayo mo. Ipapilit ko ngamin, akayat ko nga agsuro nga agdrive. Uray motor laeng. Ngam di nakit din kayat. No siya, kayat ko ang makasuro ka. Tapno saan na ka nga itultulod. Makapan ka iti kayat mo apapanan. O, kas kanya. Saan ko na masapul akulitan dagiti kakabsat ko. Sabali nga rod ti kapanunutan nila kay ko. Amangan mo't no adda sikreto na asaan na akayat ama-amuam, auntie. Sekreto? Anya ko madayta? Ah, joke ko lang, auntie. Ay na, serious mo't adahagusan. Diyak na panunot nga agpaiso dayta. Amangan mat no talagang nga adda ilamlamang na. Sino dyan nang itulod kan ka? Nakamotor mat? Apay, di mo na bigbig. Ni Alice day Jay. Jay ka anakak. Adan motor na? Adda na. Kat iso ti paglugluganan na asumrag iti trabaho na. Iso asaanan ang maladla daw. Pasikat mo't dayta ka anakam. Anya apasikat mo't nga ibagbagam? Kaya't nakalang apasikatan. Saan ka amaw-awatan? Ala, agluto kakit din. Tani, mabisinan dagiti ubing. Ne, Ala, ingka nagluto. adda umaw-awag kan ka. Amok, ingka ni dyan kusina. Asino aya day ta umaw-awag kan ka? Katrabahwak. Asino? Kita akman? Unay kalaki din aya. Respetaramat ati privacy. Ay, kita kunak. Rumwarak man lang.
Hello. Dansa talaga sikreto day taat tao. Remy, bakit? Apay aya. Pagrubrubuatak dagiti ubing ang mapanag-eskwela. Ayan di perfume ko. Perfume mo. Diyak mo, ano ayan na? Nakaparabaw lang dito'y cabinet, idi kalman. Itaawan mo tan. Masapul pay lang amin ay nga agpabanglo ka asumrak iti trabahom. Pati ka di dayta, kat pakibiyangam. Kas kalabarong agpurma. Biro kam kit din ti perfume ko. Ta saan ka makapanaw no awan dayjay. Mapan ko damagan kadagit ubing. Amangan no inay ayam da. Remy, agyaman nagtagimmatang ka itilakok anateng. Ay katuan amok ngamin apresko dagiti lakom anateng. Umay kan tumanin lakwan Ay katuan Kumusta kayo kanila kay mo? Okay lang. Apay? Nadamag ko laang mat Ala, inakon, tailakok pa'y dagiti nabati anateng ko. O sige, panawan kan, Remy. Sige. Apay akas jay ti dinamag kanyak ni Linda. Anya ti kayat na asawan. Hello, Manong. Hello, ading. Adak diti opisina mi ita. Diyak makaawit taklata nagtudo. Diyak mat maawagan nila kay ko. Mabalin ka di adagasin nak dito eh. Ay katuna, sana bale, paawit akmaten. Urayin naklangan dita. O sige Manong, agyaman na. Nasaya at matanagawid kan. Di ka gungat No awan ni Manong ko anang dagas kanyak. Saan ka nakaawid ang nagluto iti kanon dagiti ubing. Ta saan ka ang makontak? Nagteksakmat kan ka amarabyanak. Taapay ko maamarabyan ka. Naskan ka di pa nga ipalawag ko ti amin kan ka. Wan tanagur orayak kan ka itinabayag. Isaganam kiti dagiti gamit ko. Anda seminar mi. Masapak a pumanaw inton bigat. Sa dino ti pagseminaran nyo? Medya Manila. Upat nga aldaw mijay. Saan ka manen nga agpanunot iti madi, tasyak tinapili ti opisina mi amapan makiseminar. Ay, nasaya at mat kaanakan. Taimay nakdinagas dito balay. Mabalin ka din ay tulod na kun ija opisina? Aywan, auntie. Apay, nilakay mo nga Adda ka no seminar da ija Manila. Nasa papimanaw. Kasta ka di? Pampanunutak namin. Ano ag-commutak, maladaw ako anta nag-traffic. Wala, auntie. No da ito'y motor ko ti pagluganan ta, saan ka maladaw? Ay, Alice, isardeng mo man di taigit ti kalsada? Apay, auntie. Jay, kumpare mi akatrabahuan nila kay ko day dyan nakatakter di gasolinaan. Mapan ko kasarita biit. Ay, wala, auntie. Mabiit lang ta iparking ko da ito'y motor. Pare. Hoy, Mari Remy, si kamat gayam. Kumusta kan ngay? Ay no, nabayag as anta nagkit-kita. Wen nga rod. Busy akmat ngamin. Ay, agpagasolina akman? Nakita ka nga rod, pare. Ay, saan nakansa nga intulod ni pare iji opisinam ita? Motor mo dahi ta nagluganam? Wen. Ay, saan ka di? Anapan nakiseminar ija Manila? Oh, seminar? Awan mo ti malagip ko a seminar ti opisina. Ay, saan na bale? Damagat to intun madamdama. Anya? Ay, malagip kon. Naglib ni pare. Makalawasan jay lib na. Katidi dinamag ko. Kasla ko na amapan agbakasyon. Saan na kayo ngayon surot? Awan tinadakdakamat na amapan agbakasyon. Idi pa'y ngamin ang nagpail iti lib na. Ang ambay amare, tadamagat iti opisina, nupudno, nga adda pa seminar da. Iawag kuntukan ka intun rabi Nadakon bakit? Ay, hunen. Makabanog jay seminar mi.
Hinayon mo pa iti bannog ko ang nagmaneho. Kasta? Nabannog ka, lakay? Pirmi Ala, sikanti makamo amang yurnos kadagiti gamit ko. Sige. Kaya't kunti aginan na. Aywan kayam. Kumusta na dagiti ubing? Nasaya at damat? Ada pasarabo kadakwada. Ada di tabag. Sikanti makamo amang ted kadakwada. Ibaga masimmang petakon. Sa dino ti papanantayaan ti. Basta surutan ti imbagakan ka. Saan ka nga agpadpadlaw ka ni uncle mo asur-surutan tatilukan na? Iso nga rod nga data dito'y liklikudan. Kita mo, insardeng na jay lugan iti igit ti kalsada. Isardeng kumot nga rod day ti motor Wala, tasiputak no anya ti aramidan na. Anti, adda na po daw a babae asimrek iti lugan na. Kunak tupay kat. Surutan ta kadipay, anti. Simangpat ka matgaya man. Narabianak, nag-overtime kami. Nag-overtime? Wano nag-date kayo iti babaim? Anya babae nga ibagbagam? Di ka man nagaramid iti istorya? Saan ka anapan nakiseminar? Nagbakasyon kayo iti babaim. Nagsarita kami kan ni kumpare a James. Iso asaan kan ang makapaglibakpay? Anya? Katitay lang. Sinurot da ka kan ni Alice. Kat nakita mi nga da babae ang naglugan itilugan mo. Isumat lagayam asanak akayat asurwan nga ag-drive. Tasaan mo akayat amaamwak ti sekretom? Dumawdawat iti pamakawan kanyak ni lakay ko, Mr. Lonely, ket nagkari nga adaywan nan ti babae na. Balakadan na kuma, no anya tinasken nga aramidat. To'y pagayam mo, Remy. Pagayam Remy, no si pupudno lakit di ti panagkid daw na iti pamakawan, kantakderan na ti Karina nga isina nan ti babae na. Panagkunak, awan ti rason tapno saan mo apakawanan. Ikam iti gundaway amang ipanaknek iti panagbalbaliw na. Panunutem ti pamilyayo, nang runa, dagiti anak yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Remy, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.